በስንት ዓመት ነው ሙዚቃ ጀመርከው ማለት ነው? 14 በ14 ዓመት? yes ለእናትና ለአባት አንድ ልጅ ነህ? አይ ለእናቴ አንድ አይደለም ብዙ ነኝ ማለት ሌሎች እህቶች አሉኝ በአባቴ ግን ብቸኛ ነኝ አንድ ልጅ ነህ እኔ አንድ ነኝ ያው ብዙ አይደለም አረብኛ ተማርክ በልጅነት ያው ቤዚካል ኤዱኬሽን ያገኘሁት መጀመሪያ አረብኛ ነው ከዚያ ፐብሊክ ስኩል ገብቼ እንግዲህ አማርኛ እንግሊዝኛ የመማር እድል አገኘው ያ መጀመሪያ ግን አረብኛ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ኮይስ አልহামዱሊላህ ምን ነው በኦሮምኛ ብትጠይቀኝ አረብ እኮ አይደለም አካም ጋሪ ፈያዳ ነጉማ አየ ይችላል አለሳ በደም ነጋቲ ቡላ oh my god ብተው ይሻላል ገና አላደርንም እኮ ገና ደህና ደሩ የሚባል ቀን የለም መጨረሻ ያልከው በኦሮምኛ ደህና ደሩ ነው ያልከው አይ ገና ነው እሱ ላይ እንዳላልኩ ይቆጠር ገና መጀመሩ ነው አሊ የተወሰኑ ፎቶዎች አሉ እኔ ጋርና እነዛን ፎቶዎች ሳይ አሊ እንደዚህም ነበር እንዴ ነው ያልኩት ማልኮም ኤክስ ይሄ አሊ ቢራ በአንድ ወቅት ነበር አይገርም አሊ የት ሄደ በመጀመሪያ ለኦዲየንሱ ልነግር የምፈልግ እኔና ሴፉ በጣም እንመሳሰላለን ይመስለኛል በእድሜ ነው እንትን ያለን ይሄን ቆብ የለበስኩት እኔና እሱን ለመለየት እንዳትደናገሩ ብዬ በተጨማሪ ኦዲየንሱ ቆብ አድርጌ ልናገር ወይንስ አስቀምጬው ልናገር አው እንዴት ነው ላውልቅ ቴንክ ዩ አናምታታ በቃ ስለዚህ አሁን ሴፉና እኔን በመነጽር እሱንም ላውልቅ መሰለኝ ይሄ ስንት ዓመተ ምህረት ነው በዚህ ላይ ፋሽኑ ይሄ የፀጉር ፋሽኑ ያንተ መነጽሩ ማልኮም ኤክስ ያ በፈረንጅ 64 ነው ይሄ አፍረንቀሎ የሚባል ቡድን የጀመርኩበት ሙዚቃ የጀመርኩበት ቡድን ውስጥ ሁላችንም ፖርትሬት እንትን አለ አይደለም ፎቶዎች የኛ ግርግዳው ሬርስ የምናረግበት ክፍል ውስጥ የኛ ፒክቸሮች አሉ ይሄ ከዛ ነው የተወሰደው አርቲስት ከኛ አሊ ብራ ዱጋ ባይ ቆሳ ጃለቱ እጂ ሳኒ ቆፈሶን ታንም ቆሳ ሳኒ ባይ ነምቶላ ያስረቲ ሴፉ ወጅኒ ባይ ወል ቡሃር ሰኒ ጋ ረቢን ራመታ ጉዱ ፊ ረቢን ነፍስ ሳኒ አማሩ ጅና ማውጎቹ እንደንደኙ ካን ረቢ ፍዲዳ ከና መቃን ሳኒ በረበራን ጅራቸቱማ ጅራታ ማሊፊውኔ አመድሪ ለፈተና ረጅት ዋን ጋር ሆጀታኒ ብረደርባኒ ዋን መቃን ሳኒቲ ያማሙ ሆሮሙ ዳፍ ዋን ጋሪ ጉማቻኒ ደርባኒ ወንቴፍ akkuma nama taraa kun nama makaanii miti jechuu barbaadan gabaabumatti rabbiin absiisanii amaanu jedha akkasi rabbiin raamataa godhuu fi jenna maal goonare kun kan rabbiin fidedha waan ta'eef jechuudha kanas hin jedha mee viidiyoo biraa laalla My name is 20 years old. My name is Topia Oromia region. My name is to go to Dubai close. Thank you very much. እንግዲህ ፈከረት ስንቡ አከኪያ ካንት እንጅራሬ እንግዲህ ማሊፊ ኑንዱምቱ ዩምቤኑ ገሩ እሸን ቆሰድማ ፍለያ ጀቱ ዱጉማለያ ጀቱ አስረትም ቤኩ ዱጋ ባየነ ሙኩፈልቺስቲ na baay'ee das nama jedha sinin jechu barbaadeni qoosa dhashee namatti fakkaatan malee garuu qoosa faa ta'u dhugumallaa ta'u shidha dhugaatti fakkaachuu danda'a yookiin fi qoosa ta'uu danda'a hin beeku egaa akkasi
aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. La ilaha. Isaan lamaan iyyuu mufachiifne isaan irraa iyyuu kophees ishee takka irraas takka ishee takka irraas takka fudhate akkasumallee uffatullee hin mufachiisne isaan lamaan iyyuu jechuudha. Garuu waan kun ilma jiramu dhuguma immoo ni isaan garuu viidiyoodhaaf yookaan taphachaa jiru na fakkaate dhugaan itti fakkaatu garuu wanti dhugaas jiraachuu oolu dhugaa rabbi foote kana tanaan ulfaata maa tokko keessatti akkanatti ta'e taanaan ulfaata. Ilbaanyi warri masaanuu qabdan kaasan ilbaanyi akkasas siniin jedha egaa dhugaa rafu waan kun dhugaadhuma hin jiraa jedhee yaada beektani jiraachuus hin danda'a waan akkanaa bareedu dhugaa ijoollee ta'ee ani innis mana gargar qabaatanii gaariidha mana tokko keessatti isaanumtuu wal miidhu namichas miidhanii ofis miidhani ugaanni ala ba'uudha salphiidhumaan eeggataniituma kan uffadhu kana nyaadhu ankiyyattu siif ta'a ankeetu siif ta'a waan akkanaa garuu masaanuun dhabamtu nima jira garuu biyyuma kamiyyuu ta'ullee iddoo mana tokko keessa jiraachuu baatanii gaariidha mana tokko keessatti immoo hin ulfaata egaa kana fakkaata egaa warri masaanuu of eegaa isiniin jedha.